Welcome to the Leading Site News. Kardom Pininili the Leading Site News abirta ke thanponjia bang nili sami semilin derapi. Aprangsi the Leading Site News ang kelang dun do anabang po bang pia pansita Kardom pipa jeriglo Kardom. Chelsea Penny constituency along Radame Pitaman Pond. Jami Poni Pa Inquire ni Jokihala Havard ang long so long non ang kiliji and Pikan Waipon. Jia long Chelsea song pen kitudo. Jai Katharapan. Ong dong a boat pen ki Pai Jipura. Chelsea Ratcharia song at pen boat Keramay Piman Pond. Botor bukan kini kali pusita. Armo tim tacitong a Pai do Olapen. Jaya Katharapan Kantum Karni with Arichar Silun Pensi and Pikan Japan Kantum Asai Pichun Pond. Pini depta 310 don haruke thomra kep don haruke thomra kep amuluk BJP pen just se metke dak nang join nun etlo pini la pen procession da ding munita 10,000 bak chetong lo pini la potsi la ke theklong lor i karbia tum inglong rat tum jelang pet nang ji po lam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum phanang pa se chok la tribe atung mon bong pa ye chok akam claim ka sam government tum se claim la solam RSS bongo sena tum se claim la potsi la solam ke chok ta nong chini lo la penitum united nang ji po bang chini lo tribe atum an upete electum e minority se che plang boke la helo alang e minority athik the che plang dang lo ma pima pan lo non election ho theklong ji itu minority che plang dang lo ma pima ke election theklong ji jo ko an si ke vote ke long ma the mahala bang ki che atum ke pom matsi pur pakhi ke vote na pidun ke hala tum itu ma long lead pen to ma political rights nangai thidun thekia pa nangai hala tum ke BJP pen congress aphan CPIML aphan si a receive a son si ke en itu ma karbi ang long di mahasau along le la pen political rights anang thidun dia pan ke BJP la ke che tunge BJP la pen congress la pen ke CPIML la tom hansi a receive a son si ke en la si la so alam itum rat atum chini pe me nahi la BJP atum article 244 a la pen ke empekang bo alam hoga BJP tu hang hi lagi ni litum jakas ke da mata bang Rajnath Singh minister hala bang sohun home minister ni tum han directly yang than lu lagi nang tum han PP pu lagi BJP tu ni tum jakas men si dam ke official si dam ke hala so nang than nun etlo lagi nang PP pu ki PJ lang ali non la 6 schedule ta pawende ji pu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that papa betet lo la si non itu manta la so BJP tum ke la binong ke la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo hedi la tum khay alam si just met ke lang ke mati di la tum chethana lize ta khay alam si ke lang la pot area na tum dak India che right tip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai siapot dakta area tum che right tip nang ji pusala tum kamatha ala pen akam da claim la si dak ili tum phan autonomy tu ke asapta nang ping pung ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke nili alang li tum phan mang hu hak kupisi alang li tum karbiar arat inlong arat tum ka pivira kam si claim lo long recap ta chipi det lo la api anta alang litum BJP long dodun bob la ke alang litum ke chiatum arisim ason si cheplang dun bob la ke terak me ala la penning oi me ala sir sialam kedam tang arni hu tala ASDC long MP candidate Johnson B alan li kan inje pon Chelsea tumke Meghalaya long inut bahini ke thegri tumha se ke chiki la si haida sidame alang le tum aning hangling claim long le hal tum alam se arjunai pusa thoi pi pon le sikwa na ho Meghalaya ke Chelsea abadet ke non ke itu dak chiki ke ka chiki ke hang he ala tum ban netum dam chiki ji hala tum ta tribe ke tum ke wet lo ke la bon netum dam ji chiki ji la to ke alang litum bije la ASDC tu nga pranga Kolkata si damrong ditile
Kalima lang la salam ke jok ta chini gente Kolkata ke hala daga bongli aise gente mesen bang bongli to man ke ba me thang si claim lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali ku si bang ningje la son ni tum pe pot ningje hai hede ta Tane dona ke jesi nang le ron radar pham ne SPCP yang tung lo sana le ne da pi turutang ne te li pi kang tung ke la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ke tum along dodunra kichi atum a risim ceplang dunra inglong arat atum han kapi virji akam claim nang ni la hello la pendit tuge lage long vic nang po autonomous ako lage long ji atema constitution long ji tok do ko ke lage Asal anda pilih kupiah parti bela lang yon nung kata. pini ke BJP ai selo congress ta do ben ASDC ta do ne pini do Kado ka- independent ta do independent चलो बताने लो चलो ले kado ka bang phubang kan do yusar NDF atum ben ta do kado bang phukan do yusar ndali Don Farouk ke thomra ke ini hadi na join do yo yo Tapi ada lang mak. BJP gomyong se hai dia lo pun te ala. Jadi artikel 244 ke pakai berarti lakukan pada ala uniform civil code ada implement long le ada textile civil area ke kusi ke nam tang sistem ke bang. Ini kami na bang soalan la tung ge la pa chu bai lok lo la ke manifesto lo jong si claim ji pu de manifesto long tok de nahi le la tum tok de kente la ke la election muni tum hana ko pa chu bai kam chalu la tung ge claim de ji gali lo mane hala 244 e ke la tum ge repeal nangi pu se claim ko la tum ge cancel nangi pu se claim ko la tum ge UCC pe do vek nangi pu se claim ko la tum ge CAA ta Assam Dealing Act la tung pe do nangi pu se claim ko la tum ge non la si tu MLA tu bang ko bang lipo do bodi itu MLA tu BJP long la tum se claim lo ke alang li tum puji mene the ni tu ave pa di alang li tum se MLA lo ka dak si do lo ke alang li tum sin lawmakers lo ke te la hello alang li tum pilo la claim na ya kam tu la de li tum hana pi fir ya pan loksi a ho alam lo ne li ning aklong ma si ka ning je la ke ing long rat tum han ka pi fir ing long arat long riga pibir dia pan ke claim ke la kichi tu ke national party tu man si arisim ke en tu ke national party ke popo ange itum tribal de chini ne der ada dun beret party tu ma abinong hala ke kichi tu ma party BJP da kichi party congress da kichi party CPIML da kichi party lagi Sir tanda CAA la pen UCC la one nation one election puhala BJP a manifesto long ketok tando enta la so apan karbia khaya tu ko unfair medri la lagi one nation one election pulgadi Lalu. da aku hala Sitaramaya penan itu finance minister penan Prabhakar ta ningje atlo non election yom si BJP tum hai tu det lo pulotante dake election ke avelo an par ke non hello last lo dar mane election ave pulota dictator se solai po si schedule ta avelo constitution ta avelo lagi son si tere me alam lagi July High School Exam Center long tenta HSLC satlang ang 77.72% ki undin. Seba board pen cap satlang ang pini pang dakon lo. La so along la kain ko si Borjan constituency ang kang kido July High School Exam Center along ka 77.72% undin lo. Kado kawi bang haro kirap hit cap rap 3 students satlang kitok pen dang haro ke thom da create kiam chepo on kon lo. First division bang chokebra ko, second division bang paro isira chokebra isi. Lapen third division ke bang choksir kebra ko. Lapen bang ko dream star marks wangi. Bang tu thom ke July High School pen pusi July High School headmistress Jayanti Teron pen nang tham achimi din. July High School Exam Center along ka do kawe high school sir kep an do ke tong din. Lason si 100% result ka chepo on na school ang nan laki. Serdihun English High School, Top Visionary Residential School, St. Thomas English High School, St. John English High School. Dilay Government High School penta 95.34% ang dengan chepo on ponlo.
Pinia Birta, Lapuan si kang ton pon iklo, nang langdun igbom tha, The Leading Site News. Do me thak me, Kardom.